Zvonik Bogorodičine crkve. Rusija, oblast Nižni Novgorod, selo Zagarino. Ulazim u zvonik kroz mala bočna vrata. Podižemo glave i gledamo gore. Prazna unutrašnja zapremina. Nema preklapanja između nivoa. Plafoni su istrulili i pali. Drvene grede i daske su bile na vrhu, ali sada su pod mojim nogama. U osloncu zvonika izdubljena je platforma. Druga podrška je takođe bila izdubljena. Vidi se da su cigle polomljene. Iz zida su se čupale cigle. Iznad ulaza je mala platforma. I ovde je udubljenje izbačeno. Ovako je napravljen plafon. Izbili su rupu u zidu da bi ovde postavili drveni pod. Ovde su bila vrata. Evo vrata koja se nalaze na nivou novog plafona, što nije bilo u projektu arhitekte. Mislim da ni ova vrata nisu bila planirana. Malter je otpao i vide se polomljene cigle. Neravne polomljene ivice cigle. Pogledajmo sa druge strane. Očigledno je da su ove cigle nemilice tesane. Zašto su srušili zid i postavili dodatne podove? Više u zidu su napravljene rupe za grede. Rupe su neravne i različite veličine. Ove rupe su izbijene u zidu nakon izgradnje. I ove niše su takođe izbačene. Vidi kako su rupe krive. U kasnije izbušene rupe ubačene su i drvene grede. Prilikom izgradnje ovog zvonika uopšte nisu planirani ni tavanice ni stepenice do vrha. Nije bilo zadatka da ustanem i pozvonimo. Ali onda se pojavio takav zadatak. Tada su ljudi napravili nespretne rupe u zidovima i u njih ubacili drvene grede. Dakle, moderna religija je prilagodila zgrade prošle civilizacije da odgovaraju njenoj nameni.